Ke District Transportation Office Ribhoi District ringkat ke Office Deputy Commissioner bat ke PWD Road mentah ke sengi ke Laipoi tarik uluber kila pelong ya ke program Road Safety hapelau jang ke Office District Transportation nangpo. Kejing temu jang kini ke program kalong ban pinsa priang ya ke kubor ban syengan hakalit kawan haki surok pak National Highway nakaliang kinong ya kali bat kibriyo ki bayat bayeng harut ki surok yat kali. Ya kini ke program Road Safety Week lasdang naduk ke arpunyau tarik uluber. Naduk kita kisngi ke Office DTO Nongpo bat ki pulit Ribhoi kila pelong ki program beper hakeleng ki jaka haka bakila pensyai syaki pai ba bat ki nyongnya kali halor ki kendon ki an banyada bat ban kiar na ki aksiden kabala jujia kha hakini ki por pemerintah. Hakini kesngi la ajing keren di ki officer beper ki bekentup yo ba DSR Lakyang Traffic in Charge ke Nongpo Police Station, Dr. N. Karnayor Civil Hospital Nongpo, D. Shilla SDO PWD Nongpo, VR Rinklem DTO Nongpo, ba Dawati Wajri ki Association jong ki taxi bat sumo bat ki driver. Ke program Safety Week kala ajing hikai bat jing tip amtang ye gitu ki balawan ban sngap Henry ki pai ba ki basyang hasnong hatha. Dia hal kisengking ini. Kaya kumbang imi na yin ila cekak tang ni ila cekam jam. Natang ila say to school ni ni kwa bang ila kumbang imi na yin mixu mixai ni wan pairo wan da sok kasan. So yin sa samyo. Tak kata di mutba limpa kalau dia sofi dia agak jinglet nanti di wan nanti dia ni apa nanti apa sofi. Karena terakhir dulu ni aku ini kisah ini madam bila iklan Jepang ada safety terakhir lah sotro kalau bila mention badan kami di kisah madam ada sudah keren kesimpel badan kami dan mobile kamera apor pada nyai kali imreban use mobile dan itu important call saya bapun di office nilaman ko sa inyo kini yung ating ibu saya jadi mengaten juga. Terkepang pima kamalama sohawa pornya kali award dan receive call. Ban call suwe sohawa ban award kali ro, ban kier kan tahu. Tapi dan kamu mong itu sohawa bo sai hilang mandai ban call lino kuat. Waktu moro ide kisen berkat di om kapor dan digalur bagi bo sai. Mulai kaya dah kali. Kejadian ini adalah dia bang susi. Dan bosnya ini iba di driver. Lekran ni driver. Lekran ni orang driver, kue driver. Mana nado benda orang driver, baru berkat kamu driver lokal taksi, waktu driver. Jadi apa? Ini terus safety kamde among kami pinsia di lokal taksi atau driver kamde. Yang naik pingar banyak kali ada driver. Yang besar banyak kali ada driver. Biasa mentara itu diketahui banyak kali. Itu cinta semua sering ada driver. Jadi terus safety among kami pergi driver lokal taksi. Yang bagi itu. Sebab dia sedang kamde dia kami kali lokal taksi. Dan di passenger vehicle nama, di local atau di private vehicle, di accident dengan bos kor. Dan kalau kini kalau safety mode apply itu dia baru di driver. Kemudian sesi ini itu cuma dia, baru banyak lagi kali motor tidak di driver. Dari sini patungnya bapak yang akhir muncul kalau orang di kemau ini berkam ini muncul juga kesibel ya lama orang ini tak muncul bah pun di accident di belajar atau highway atau di area apa udah pipat juga condition dulu tadi tapi mama umur perlu lagi ada itu kesibel dari yang saya ini.